Pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Virtual Tennis 3. Link ću staviti na deskripciji da skinete BitTorrent i da mu to slite. Sad idemo da skinemo igricu. Link u deskripciji. Evo, kad dođete na ovaj sajt idemo na Get This Torrent. Vidite, pokreni aplikaciju, ja neću zato što sam igru već skinuo. Kada se skine, uđemo u BitTorrent. Idemo, vama će biti ovako, vidite stop, desni klik, open containing folder, continue. Evo ga, i sad će se pojaviti ikonica Demon Tonsa. Tu kliknemo da bi se igrica instalirala. Sada sam čekate da se ovo učita i onda kreće instalacija. Evo ga, izaberemo engleski, ok. Install, next, I agree, next. Izaberite mjesto gdje hoćete da vam se igrica spasi. Idemo, kad izaberete mjesto, idemo ok, next, install. I sada se igrica instalirava, ja ću pauzirati dok se ne instalira. I evo ga, igrica se instalirala, sad idemo na finish. Sad idemo u my computer, sad sledi crack. Desni klik idemo na ovu ikonicu. Open. I sad ovaj folder crack, tu uđemo. Ovaj file kopiramo. I sad idete na mjesto gdje ste instalirali Virtual Tennis 3. Meni je ovdje folder Sega, Virtual Tennis 3 i samo ovdje pastujete. I evo ga, igricu smo krakovali. Sada možete pokrenuti igricu i uživati u igri. To bi bilo to za moj tutorial. Preplatite se na moj kanal, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav do sljedećeg tutoriala. Snimit ću i gameplay od ove igrice pa ćete vidjeti kakve. Ćao.